clear tu te chibai le vekule voin hi meni somni pariat kumzani somni panga nilai ni hania tontuma hian tugin jing lama lian hing thleng chungchang ba ka tunhaya lian hing thleng sang te kantar lang le thon ani kan huang hian Hindustan Times news website chuan Manipura lian hing tumni lai thlen thu report atar langa amai ro chu wani thak takin he lian hing hian chiatna thlen report tur aum lo hlo ani lian hing masa jok thlen nu hian darkar ni aliam nuwa lian hing danga thlen le thu National Center for Seismology chuan tar lang ani wani thak tak mai in soita kang khan lian hing hian chiatna lian thama thlen hriat tur aum lo hlo ani report in atharlan dan chuan lian hing masa jok khi tugin jing dar khat le mi somnga pali khan a thlenga 5.2 magnitude na ni in ti chuan atum ni na jok khi tugin jing dar ni le mi somni paru khan a thleng vele thunga 2.5 magnitude na ani lian hing masa jok khi epicenter chu Churachandpur Manipur ni in pani na hi Nonei district ani Hindustan Times in lian hing thleng hi tumni angin atarlan baka hian News X Live chuan tiang hin atarlan chunzom lea Manipura hian voin chommalam dar somle mini somni pathum khan Churachandpura lian hing hi atum thumna tan thleng lea 3.9 magnitude na chuan Churachandpur hi asoi le ni in tarlan ania mase wani thak tak mai in chiatna lian tham tak le hi le hliam anom thu report aum lo hlo ani tunhai de walian hing hi hriatur atam chhota viwa abikin north east a nge Mizoram hnaya atianga lian hing thleng hriatur om taka wang hian midam tak chu anchi ain an phok lek na savi ni poin report sang an tar langa abikin Mizoram a phei chuan lian hing thleng hian ngong ani na sa zuala tukin jing lam khan Mizoram a po lian hing thleng hriatur a ni in tarlan ania amai ro chu official takin lian hing thleng hriatur hi report tur lo thung ani Manipur lammi viewers kan omani chuan lian hing thleng chungchang hi comment section lama khan chiang le zolin milo tarlan sakdon nia voin meini somni pariat Zandar sari le minute li khan Guam Malaysia po lian hing thleng hriatur om thu report a lea hei po hi 5.8 magnitude na ani ti chuan voina tho khan dar ni le mini somni pasari chonhulam khan Vanuatu Luangvi la tanga kilometer za somthum pakwa hla a lian hing 5.9 magnitude na athleng le bok tin hi baka hian Mexico lama po lian hing thleng hriatur le tho boka Mexico BCS San Jose del Cabo tanga kilometer zathum somriat a hla a lian hing 5.9 magnitude na chu athleng ni in tarlan ani tin hi baka hian nimin lama po khan Pakistan rama chuan lian hing thleng hriatur le boka 4.2 magnitude na chuan Pakistan rama Faisalabad division chu lian hing hian soi ni in antar lang vele bok lian hing hi Zandar sari le mini somthum khan thlen thu National Center for Seismology chuan antar lang le tanga kilometer soma thu ka lian hing hi NCMT antar lang bok ani tin tuna kan soiba ka po hian nimin lama khan Philippines rama chuan lian hing thleng hriatur le tho boka lian hing 5.1 magnitude na chuan Manila khopui asoya lian hing awang hian mitam tak chu anchi aina samman ani lian hing hi mun sang an hriat thu an tar langa mitam tak chu building atangin an tlan chuak nge etianga lian hing na tak athlen nu hian mitam tak chu mun him lama ani sa seng na sa ani tunei tu ta chuan uluk takin thil thlen dan chu an vil rang ni an tar lang ani Vani thak tak mai in lian hing awang hian chiatna lian tham tak thleng report tur aum lo hlo ani
tu nei tu lam te chu ne mi pui te chu in raling turin an hriat tir chhun zoma a chan chu after shock thleng le thei ani wangin mi pui te chu in raling turin an hriat tir ani ole kha kha tun din hmuna tunlaya lian hing thleng sang sang kan report thei chu ani ya vani thla tak mein tun hnai dewa lian hing thlenga po hian chiat na lian tham tak thleng le ki le hliam report tur ala omlova tuna tan chuan kan la van nei ri ani soita kan khan manipur lama po lian hing thleng tukin jing lama tum hni lai mai an hriat awang hian mitam tak chuan chi aina sa a abikin mizoram nen kanin hnai em awangin mizoram lama po hi hian mitam tak rilru alu na sa ani ole khati zong kha tun tum video wa lian hing thleng sang sang kan report thei chu ani ye ti chuan tuna kan en le tur hi Hindustan Times sena tharlan vele thong ania US lama po covid hi leng na sa ni ti chiang takin news lampang chuan an tarlang vele ta ama ero chu US hian an boi pui te chiam lo nge ni yang news sang sanga mu tura om tlat lova ni ma sela covid awang ero hi chuanin hi an om chho me ani ti kha kan hriat a tho me kan hmuang hian mi za thum chuang US a hian Kartin coronavirus bangin an thizia niin Hindustan Times chuan atarlang ani average in an lakin thaliam ta khan mi zathum som nga chu Kartinin covid wang hian an thi niin tarlan ani Center for Disease Control and Prevention CDC na tarlan danin covid wang hian thaliam ta chung khan Kartinin mi zathum som nga an thizia thu tarlan ani arab thla khop maya hetianga US a nasadak maya covid alen le ta ka wang hian dondin huna film khuranga izia chiang takin atarlang ani January ni ko kumsan hi somni pakhat kar kha covid wanga US a mi anthi tamber tum ania mi sing ni sanga zakwa somsari pali covid wangin nami tum khanan lo thito ani Dr. Tony Mood Duke University Medical Center Professor in ABC News Ril Danin hetianga mitam tak an la thi mek na chan hi chu covid hi ala dar wang ania mitam takin an la kai chho mek ani tin atarlang ani mithiam te chuanin US a mitam tak covid wangan thi na chan nia an rin pakhat chu vaccine an lak that lo wang ni han ringa a chan chu mishing taksa immunity nat na do tu hian engang puin thei to pin lo do ma sela ne thei lo chin anei thina wangin he wang hian covid wangin mitam tak an thi phani in mithiam te chuan an tarlang ani April ni somni paruk thaliam ta thleng khanin US a kumsom pariat tlengchin chunglampang te chuan covid-19 vaccine hi an la ni nan taranga ama ero 2% hi sang lo khop maya 23% chau ani data ina tarlan danin naupang za som pathum te chuanin covid vaccine hi heti hun chung hian an la tho bok ni nan tarang hetiang hi ani wangin tuna hian kumsom ruk panga tlingchin tan chuanin covid vaccine hi tharuk nuwa dos nia lakle tura ruapman ani thu tarlan ani CDC data ina tarlan danin covid-19 awanga US a thi na tam tak thleng hi kumsom sari panga chunglama athleng tambik ni nan tarlanga ewang hian kum upalam zok te uluk taka enkol chu US hian atum chho mek ani ole kha kha tun din hmuna US a covid-19 awanga boina sang sang thleng kan tarlan thei chu ani